Kallid sõbrad, aasta viimasel pühapäeval, 27. detsembril, issanda aastal 2020. Johannese evangeeliumi esimeses peatükis on antud salmis 14 meile tänase jutluse sõna. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Ja me nägime tema kirkust nagu isast, ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. Aamen. Head sõbrad, aasta on peagi möödumas. On palju sündisid olnud, on lahkumisi. Kõike ei ole suutnud ette näha. Paljust on kahju, mõnda ei osanud oodata. Jeesuse sündi oli sajandeid ette ennustatud. Üks põhjus, miks jumalakartlikud ja usulised inimesed ei osanud oodata Jeesuse saabumist õigel ajal, oli see, et Jeesus ilmus niisugustes mähkmetes ehk väljanägemises, mida ei osatud oodata. Paljud ootasid Messiat, kes saabuks jõu ja suure hiilgusega. Selle asemel tuli Messias aga riietesse mähituna ja selline asi lihtsalt paneb ehmatama. Suurejoonelise palee asemel tuli Messias lojuste talli kaudu ning kasutas magamiseks loomade söögiküna. Võimsa sõdalase asemel, kes näitaks oma võimu, kes aga hoopis ise, nagu teame, Jeesus vajas beebina toitmist ja lappide vahetamist. Paljude religioonide jumalaid peetakse külmaks, kaugeks ja eemale hoidvateks ning nende huvi selle maailma asjade vastu on hetkeline ja vaid mööduv. On mõeldamatu, et need jumalused haakuksid surelike probleemidega, veel vähem kogu inimkonnaga. Ja ometi on see üks asi, mis muudab meie Jumala nii väga erinevaks, et tal pole mitte ainult huvi meie maailma, meie elu vastu, vaid ta võttis meie maailma probleemid enese kanda, meie patud enese kanda. Temast sai inimene inimeste keskel. Mida tähendab see, et Jumal sai meie sarnaseks? Esiteks teame, et ta saab aru, mida me oma elus iga päev läbi elame. Ta on selle ise kõik enne läbi teinud. Ta on nutnud, nagu meie nutame. Ta on nälginud, nagu meiegi nälga tunneme. Ta nägi, kuidas surm viis ära need, keda ta armastas. Ta nägi, kuidas haigus inimesi laastas. Ta teadis, mis on väsimus, valu ja kannatus. Mida see tähendab, et Jumal sai meie sarnaseks? Ta teab, milles seisneb ebaõiglus. Kas oled kunagi näiteks kogenud sõbra reeturlikkust? Jeesusel oli üks sõber nimega Juudas. Kas teid on kunagi süüdistatud selles, et olete teinud midagi, mida tegelikult ei sooritanud? Jeesus teab, mis tunne see on. Kas olete kunagi pidanud kellegi teise eksimuse eest maksma kõrget hinda? Jeesus kandis okaskrooni ja naelutati meie pattude eest ristipuule. Kuna tema on pidanud läbima nii palju valu, samastub ta meiega täielikult. Ja sellisel viisil sai meie issandast Immanuel, see tähendab tõlkes, Jumal on meiega.
Mida see tähendab, et Jumal sai meie sarnaseks? Kui Jumal lubab meie pisarad pühkida, mõistis ta pisaraid põhjustavaid valusid. Ja kui Jumal lubab tulla meie juurde rahu ja rõõmu tooma, teab ta meie olukorda mitmest vaatenurgast. Kui Jumal lubab meile andestada, teeb ta seda, teades selle tasuta andestuse suuri kulusid, sest Jeesus on selle eest maksnud ise kõrget hinda. Mida see tähendab, et Jumal sai meie sarnaseks? Kui Jeesus räägib meile igavese elu andmisest, on see pakkumine elu autorilt endalt. Kui tema ütleb, mina olen ülestõusmine ja olen elu, on need sõnad isikult, kes on surnuist ise üles tõusnud ja kes on elanud sellest ajast peale, kui aeg üldse algaski. Ta tuleb muistsetest päevadest, mille päritolu on vana. Aga sina, Betlem Efrata, olgugi väike juuda tuhandete seast, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis, kes põlvneb muistseist päevist, igiaegadest. Miika 5 salmiks. Ta hoiab oma haarde ulatuses igavikku ja siiski võtab ta enda peale meie inimlikkuse, et meid lunastada. Mida see tähendab, et Jumal sai meie sarnaseks? See uskumatu tõde ütleb meile, et meie inimlikkus pole talle probleem, sest Jumal otsustas selle enda kanda võtta. Maailma loomine pole probleem, sest Jeesus otsustas end igaveseks siduda loodud inimkonnaga. Töö ja tegevused, mida me teeme, meie igapäevane rutiinne elu ei ole probleem. Jeesusel oli oma rutiin, maja koristamine või trakiga sõitmine, kraavi kaevamine või eelarve tasakaalustamine või suure hulga inimeste suunamine. Ka need ei ole probleemid. Kristus, kes saab üheks meist, ütleb meile, et inimlikkus ja inimelu tegevus ei ole probleem. Kallid esimese püha osalised, näete, et probleem on eetilisuse languses, mis tuli maailma ja muutus Aadama ja Eeva patu kaudu osaks meist. Ja kui Jumal saab meie sarnaseks, kes ta ise on ilma patuta ju, ja pakub meie patususe enda peale võtmist ja selle patu eest karistuse kandmist, antakse meile andeks. Meid pestakse patust puhtaks ja taastatakse Jumala lapse seisus. Kuid see ei piirdu sellega, armsad sõbrad, mis tähendab, et Jumal sai meie sarnaseks. See tähendab, et Jumal muudab meid, kuid ta teeb meie südamest oma kodu. Nii muudabki. Meie olemus muutub, kuna päästja sünnitab meid uuesti. Meid kantakse argisest ja tavalisest igaviku trajektoori peale. Meie inimkond on lunastatud ja see maandub taevalikul kursil, mis lubab muuta meid selliseks, nagu Jumal inimkonda kujundas, kui ta esimest korda inimese oma näo järgi lõi. On raske mõista kõiki Jumala inimeseks saamise tagajärgi. Jeesuse sünni tõttu teame, et Jumal ei ole külm, kauge ja eemale tõukav Jumal. Meie teame, et ta näitas meile oma uskumatut armastust Petlemma beebis ja Golgata ristipuul. Ja ühel päeval, armsad, kui me selle kõige viimase pöörde teeme,
taeva heledat kuma näeme, mõistame lõpuks ju täielikult Jumala inimeseks saamise tagajärgi. Aamen. Palvetage. Oh Issand, tule meie ligi ja ulata oma käsi viimaseks pöördeks, et me tunneksime ja mõistaksime sind ära, et sina, kes magasid sõimes, käid meiega viimset teed. Näita meile õiget rada, oh Issand. Aamen. Listeners, today on December the 27th, we read the Word of God according to the Holy Gospel of St. John, first chapter and verse 14. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Amen. Dear friends, the birth of Jesus was foretold for centuries. Many pious and religious people could not recognize his arrival because he appeared unexpectedly in swaddling clothes. Many were waiting for the Messiah to come with power and great glory. Instead, the Messiah came wrapped in cloth. Such a thing is startling. Instead of coming from a magnificent palace, the Messiah came through a stable and slept in an animal trough. Instead of a mighty warrior who would show his power, the Messiah is he who as a baby needed feeding and diaper changes. The gods of many religions are considered cold, distant, and their interest in the things of this world is momentary and transient. It is inconceivable that these deities should engage in mortal problems, much less with all of humanity. And yet it is one thing that makes our God so different, that he not only has an interest in our world, in our lives, but in taking on the problems of our planet, our sins. He became a man
among humanity. What does it mean that God became like us? First, we know that He understands what we are going through every day of our lives. He's done it all Himself before. He has wept as we weep. He was hungry as we are hungry. He saw how death took away those He loved. He saw how disease ravaged people. He knew what fatigue, pain, and suffering were. What does it mean that God became like us? He knows what injustice is. Have you ever experienced a friend's betrayal? Jesus had a friend named Judas. Have you ever been accused of doing something you didn't do? Jesus knows what it feels like. Have you ever had to pay a high price for someone else's mistake? Jesus wore a crown of thorns and was nailed to the cross for our sins. Because He has had to go through so much pain, He is thoroughly identified with us. And in this way He became Emmanuel. God is with us. What does it mean that God became like us? When God allows us to wipe away our tears, He understands the pain that causes the tears. And when God promises to come to us for peace and joy, He knows our situation from many angles. If God promises to forgive us, He will do so, knowing the high cost of that free forgiveness, because Jesus has paid a high price for it. What does it mean that God became like us? When Jesus tells us about giving eternal life, it is an offer from the author of life Himself. When He says, "I am the resurrection and the life," these are the words of a person who has risen from the dead and has lived since time began. It comes from ancient days, the origins of which are old. But you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. This is from Prophet Micah, chapter 5, verse 1. He will hold on to His eternity, and yet He will take upon Himself our humanity to redeem us. What does it mean that God became like us? This incredible truth tells us that our humanity is not a problem for Him, because God chose to take it upon Himself. The world's creation is not a problem because He decided to commit Himself forever to created humanity. The work and activities we do, our daily routine, is not a problem. Jesus had His way, cleaning the house or riding the truck, digging a ditch or balancing the budget, or directing many people. These are not problems either. Christ, who becomes one of us, tells us that humanity and human activity are not problem. Dear friends, you see that the problem is the decline in ethics that came into the world and became part of us
through Adam and Eve's sin. And when God becomes like us, who himself is without sin, and offers to take our sinfulness and be punished for that sin, we will be forgiven. We are washed clean of sin and restored to the condition of children of God. But that's not all, dear friends. What does it mean? God became like us. This means that God will change us as he makes our hearts his home. Our nature changes as the Savior gives rebirth to us. We are transferred from the ordinary and taken to the trajectory of eternity. Our humanity is redeemed and will launch on a heavenly course that will allow us to be transformed into how God designed humanity when he first created man in his image. It is difficult to understand all the consequences of God becoming human because of the birth of Jesus. We know that God is not a cold and distant God. We know that he showed us his incredible love for the baby of Bethlehem and the cross of Calvary. And one day, dear ones, as we make this last turn and see the bright glow of the sky, we will finally and fully understand the consequences of God becoming like us. Aamen. Palugem. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nii ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ja ära saada meid mitte kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.